mogetši ka Sekhukhune FM roka badimo ga tse shohle a tšeo wa gapetše batšheledi ba Sekhukhune FM ya a ke go tame moroto mogolo the general a ke tamiše magageshu ka SKFM ke a letama ke tamiša baruti ba profeta babuši ba rena ka go fapana magoši ya rena ba etapele ka go fapana ka moka ke a letamiša magageshu ke le phahlo mošweu ke re phiaphia diatla dumela magageshu go le gausi mo lelong gona ka dikgokaganyong tša leago ke a letama ke a le dumediša magageshu re dumedišetšeng le masea ka mo ba leng gona mo Facebook ka dikgokaganyong tša leago re tamišetšeng ka mo go bokoko ka mo ke a batama moroto mogolo ke a ba dumediša balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a letamiša ge le kgonne go ka fihla ntle le go senya nako magageshu re tlo napa re tšwela pele re kwa taba ya balli ba rena gore bothata bo bogolo ke eng le kae balli ba rena re tlo gopela re ge le bolela le batamele mo le kgone go kwala Thobela ya bolela mo ke ko ke tšmakgata go tšwa ka mamone nna ke nna ngwana wa bofoka lapeng gore re tle mo nna ke kole ke sa tle ke sa kgotlelela situation ya ka lapeng ya e ke lo thomang ka yona ke le hula ngwana gesho tlhoketse ka 2020 ka di 25 September Yeah. thuntse ka di 24 thuntšitše o re botša gore mmang o kae ke moka ba founela papaka ke ga mo founela papaka wa mo fetola rawa gona ka lapeng ka bo 3 ke ge go tsena best friend a gagwe ka gae a kokota wa re botša gore gape ngwana bolena ba mo thuntše gombala ke bolela so sepetlele ke ge go sepela sesi ya ka bogolo firstborn le papa ba ya sepetlele o hlokofetse jalo ka sepetlele kore ke nyaka go tseba gore mo breaching ba ya go dirang yena ko breaching ke hlele thabe ba sa tšotšwa ka mo thabeleng ba tšwile thabeleng tene ba re a ke tsebe ba re ba ya kae ba ya ga ba etla gae go ba bang ke mo ke sa tsebeng okay ya e kwagetše gabotse re ka tšwela pele e nngwe ya mmedi kore lapa la ka gae le hlakahlakane tšhalete kore a e jule kore o ka se kwešiše gore o dira bang tšhalete ba gona papa ka ke motho le gore o gola sasa ya batho ba golo e fela le gona sa tšwa sa seng wa epera ka ke meperego ke waga o ria dilo tša go foroma tša go ria mara tšhalete a re le ena a e bone le rena ka molapeng a re e bone gore felela kae le rena bana ba sekolo dilo tša rena ka molapeng re le bana ba 5 e a re šileng bele wa bobedi dilo tša rena tša sekolo re a tsena sekolo mara di no hlakahlakana a di tla pele
bothata Yeah. se sia ka mo wa lla o lla ka lehula butiage o lla ka taba ya gore o tsene sekolo fela ke kgopela gore o no ria so gaitšedi ke ra sese o no di thoma ga botse fase re tswele pele ngwanešu be re nyaka gore le ka mola dikgokaganyong tša leago ba ile go gore ba thieleditše le bona ba kgone go kwa e kwala ga botse sound ka mo dikgokaganyong re ka tswela pele ngwanešu le nna ke badile matric last year ya ka tswa ka patšhela ya ke ka re go tswa ka patšhela ka be ke apply before ke tlo go tša di-results ya ke apply le June July ge re akaste ke ge dilo tša ka tša go apply di hlakahlakane email a ka e tswa ka founung le gore e tswile jwa le nna ke kwešiše le gone ka kala gore ke flora ke wa sekolong ka hwetša founu ngwa dile gore e filo ngwala setšhaena e restartile ke lekile go buša email ela morago ya gana go fitlhela le gone gomba le ke applyile le gona ke a tšhoga gore e ka re ke akaste email a ka dilo tša ka tša go apply di se ka hlakahlakana gape ya ke mokana e nngwe ke le yena a buta ka wa boraro ke motho gore a ke tsebe gore yana e ke reng a fetša sekolo gore ka kwa lapeng a tswele pele gore a hwetša tšhelete ya jwaleng yena go pala le ga a ka sebe le role ona ka sebeleng a ka se reke o nagana jwala pele and gona tisie bane kore like o filo thoma a hlakahlakana nna ka molapeng ra nagana gore ke lefofonyana sanka ra ema ra checka gore ka nnete ke lefofonyana ka re o itse a tsena ka lapeng le leng ke ge ka mo lapeng le ba nagana gore o swaregile ka re ba file mogwetša ko bane kgoneng gane ke nakwa a swere ke ona bolwetse boo a no ba ka mokgomo ka re o hlakane tlhogo so ke mokana ke ge ka kwa ba founela sesi ya ka e mogola ba mo founela sesi ya ka ba botša rawa motho wa swarega o file o hlakahlakane le nna a re tsebe gore go riagang ke ge ke mokana papa ka o tsena kereke nngwe so ke mana ke ga mo o itse ra boa ke ga moria ka taelo tša mo kerekeng ke go gomba le go ba lo kaona re tsebe gore o fojile ka nnete wa sa tlo fo thoma gape ka re ei o change ja e sa le motho nna ke mo tsebago and le mama ka a thoma e tswa ba mmotša gore papa ka wa mo tšere seriti alright ke tsona fela o feditše ngwanešo nna ke feditša ke tseo papa ka o ya ko ntlaletša mohlomong ke botšiše pele ga ge sesi a fetše ya sesi ge ba re papa go ba mo tšere seriti ke eng se mohlomong wa lena le ka bang le itemogetše sona ka papa go lena re bolele ka motswadi ya gago ya dutše mmo papa o changitše ka kudu na re godile a re botša gore malapa so le se ka tsena a kere ke tata gore na re hwetša molao wa gago go yena gomme la re bolela so yena malapa a re retšeng a re sekae wa tsena and o tšea taba ngwe le ngwe le ngwe e riagang ka gae ka kwa malapeng le la ba e tseba e nngwe le nngwe e riagago o be a sa ye peleng ba saye and re gala ke yena gore so le se ka tsena ka lapeng le so go so o na le mokgwa go fufulelwa ne goba ke go tshwenyega ka kudu go diregang maybe go tshwenyega ka kudu go tshwenyega ka kudu again a ke tsore prof o bona nto ke bona mo go auso ya kore ke nyaka go kwa taba tša ausi gabotse kore ke a ekwa gore wa ekwa taba ya ausi gore o ne go fufulela sesi le a kwana le papa ra kwana le a kwana le a mohlompha ra mohlompha alright tate ngwana shu wa bolela le ka oketša kae jwa le ka motswadi le ka fokotša kae jwa le ka motswadi le bana le kopelana le tata go nna alright lena le right alright a ke tsebe man ya tata go nna le ba gabotse jwang go liwa ka lapa la lena o go bolele ngwana yo tate no batamela gannyane motswadi ya ka no batamela gannyane ka tlhompha mara re hlompha
re hlompha go senya ko bolela ga lena eupša re bona ile maloka go swanetše ka gore a ke re le gona fa re a le hlompha mogolo a ke re a le hlompha re no rialo le be le bontšha gore o ka re go na le se le lena se le šitetšeng tata go nna alright ge re gomola radio ya gomola ke a leboga ke go alright tate ge le sa nyake go bolela a gona bothata nne ngwana shu ke ngwana gago o lla ka tše di riegang ka lapeng la lena a ne lapa a ke ganane le tšone jale wa bona ko go kwele gore a re e ya ngwana a re e beeleng ka thoko e ya ngwana jale ka ge o le motswadi wa sesi a re e beeleng ka thoko re tlatle re le thuša nako lena le lokologang gore re le thuše ka yona jale ngwana shu jale ka ge le motswadi ya gage o tlile gore na o nyaka thušo re ka se thuše ngwana motswadi ya gage a sa lokologe ngwana o wa gola kere ene ngwana o ke mathata a gahlana le lona o gahlana le mathata ka gae ka lapeng la tate so ka ge tate a se ba lokologa ke tlo ba fa tšhantsha gore bona ba ye go dula fase gae ba bolele mara a go sa tlile ba le nako go bua mo radiong ka lebaka la gore go bua mo radiong ke re nyaka batho ba ba nyakang thušo that's why re llela gore batho ba bolele ba sa tloga gae ka lebaka la gore ke ba krene line e telele kudu ba bang ebile ba no re latella mo re ba kry-a mo ba tetletše mo go ne monno mongwe wa sebidiela o no tla mo ntle le gore re mmitše ka go nyaka thušo jalo wa bona ge tata se ba lokologa go ra gore mo gongwe tše dintše tate o tlo ba le solution tša gona ngwana o yena o tla bolela re mo thuše ka mpate for go go tsena ka lapeng la tate go go thuša lapa la tate re ka se kgone le thuša ka lebaka la ge motswadi a sa lokologa re ka se tsene ka gare ga lapa la motswadi a se ya lokologa mara wa sokolang ke ngwana o e leng wa tate wa swanetšeng go tla go mohlakodiša ka lengwe la matšatši cause nako e ya sepela mo go ngwane all right no ke le kwele sesi ke gopela le buše soganyane wena bo nyaka thušo e jwang for wena sesi ora if tabe ya gore ka kwa ga re se ka tšwelela pele ka sekolo nna be ke nyaka go thušega ke nyaka ya sekolo next year if ke bolo for no like ke rata go hlalosa so batho ba ikwešiše moruta lenanego le go ne le ofisi ya ga mremi ya ye bitswang tlou tša baroka ye e leng gore e funda lenanego le ene e funda taba ye nngwe le ye nngwe ye e tswang mo go lenanego le so ge tše dingwe re di bolelela ka thoko di se gona mo lenanego le go ra gore go santse go be le di-cost tša gona so for no re tlo tšea taba ye sesi ya re botšang yona re tlo mo thuša and then tate ka gare tša gage o di nyaka ka thoko o ne le right yeo re tloa go bolela le yena ka thoko but go tlo ba le di-cost for ditaba tše di tlong go ba gona because ke special consultation a di sa tsena mo tabeng ya foundation o ra re gonjwa le nna ke santse ke ye go thuša ngwane o ka taba tša gage tša sekolo le yena ngwane o ka ga tlile mo a nyaka thušo ye nngwe ye o e nyakang ke eng sese taba ya lapa la ka gae papa gore tšeo re se ke ra di bolela mo di tla bolelelwa ka thoko go ra gore tšeo ba tlatle ba etla le bana ba geno ba tlatle ba etla and then re bona gore ba thuša wa no re bolelela for go thuša wena ka lebaka la gore a ke re motsoko wa tate ene bana ke ba tate so re ka se tshele molao wa tate a re yena dilo o tla di bolela ka thoko so go ra gore tate ba tla mongwadiša a tlatla ka kua a consulta and then go tla go a bolediwa dilo ka kua thoko so re nyaka tša gago re tle re thuše wena cause wena wa lla go lla ka go ya sekolong ngwanešo for wena re tla go thuša ka taba ya dibasari
and then re tla go thuša ka relo tša gago tša sekolo di bulega re tla go thuša ka re di-registration tša gago di sepele gabotse akere so re tlo go thuša ka go go gahlantšha le batho ba maleba ba ba ka go thušang ka di-registration and then tše dintša ka gae le tlatle le ditlela le tate o tla ditlela ka kua re gona go sasa ga ile gore tate o nyaka consultation re gona go sasa and then ba tla tla le 300 ra bonana ka kua ka consultation ra kwa gore tša ka gae di tsamaya jwang a re sa bolela ka mahala moo then for wena ke tlo go thuša ka di-application ke a leboga o ka re be re santse re thuše sesi ya nnoši re ka tšea megale mebedi meraro ntate moruta ya a re bone go 071 333 225 ya 071 333 225 re le topeng re le nametšeng lefaufo la SKFM a re bone fa o re ngwentšhikele bjale mogalola o dira tša go tseba kone SKFM e tlo ba ya fetela ka mo go wena moroka e tlo ba ya fetela ka mo go wena wa hlakodiša ya e tlo ba ya fetela ka mo go ene thobela Hello, le kae? re gona le kae Re gona ye taba ya awitsu ke kwa ya sekolo ke kwa ga botsebile ke kwishisha. Pudiso gore mo go anyakang go ya wa qualifier na ene le gona ge a qualifier a ke bone go ne emele konne green ba go apply ba go responda lo ja tsamaga ya o ro phasitše ka bachelor bo dira di-subject tše di-physics bo dira di-science o tloga o phasitše gabotse bo nyako studiša eng nursing or teaching okay ya sure o ro phasitše gabotse o nyako studiša nursing or o nyaka go studiša teaching so se segolo ko gore re mo thušeng ka gore a kry-e basari dilo tša gage di loke di be gabotse yeo e lebile le nna nka mo thuša gore ke ile ka ba ka re ga maemo a wale na ka tšea founu tša ka a ngwatsapela mong re ka e tšea from movie and then ra boledisana nka mo thuša moo alright a gona molato felo ke ne nneta gore ke kgopela gore o no enromela molaetša mola go nomoro tše ke tlong go di bitša mo and then ke tlo kgona go le kopantšha le yena gabotse thank you re a reta ka mogo ya re a reta re kwa bose ya 071 333 225 thobela age re gona le kae hlabošang lentšu le bolelela fase mama re gona le bolela le ngaka moremi mo se se šuwalla o nyaka thušo re ka mo fa maele ra reng ge le nyaka go hlahlofa le tle go sasa re tlo le hlahlofa mme ke tlo le biletša difounu le dingwaleng fase a kere thank you ke nagana gore re ka tšea balli ba le ba bobedi moruta taba ya sesi a ke tšea wa mafelloši SK thobela le kae re gona re ka butšha lena thobela ke kgopela gore ngwana wa gorena nke le molokolla le mmulela gore a kgono ya sekolong le mo lokišetšeng ya o nyaka lena le mo lokišetše gore le re le motho o mongwe le gore gape 1 2 3 gape re tlo lebala ka mokgonyelo mongwe ka baka la re batha re ka se bathe go no nyaka ga lena kana ka mogolo o boletše ka gona o dire kana ka mogolo o boletšeng ka gona motswadi ka re wena o tla mo thuša ya ke nna ke dumela go wena gore wena o mo thuše ka baka la re lebeletse ka mokgwanyelo mongwe go ka tle go ba le mathata go ya kwa pele ke a leboga no be ke re mo gongwe ba bang ba tla tsena ba fa le tate maele mabapi le tabeng ya seemo se aowa gomme nna ke dumela gore wena o mo tšee o mo phepela ke a leboga a re tšee wa mafelelo re tšwele pele ka ba bangwe thobela ka SK le kae le moyeng SKFM Kae re gona
gona re bua le malapane ke popela thuso. ya ba thuso ke tlo le fa di phone go njwale mo le di tšea le di save and then ke le tle le mphounele ka morago ge ke tswa mo lenanegong a kere. Okay. Thank you. Ya ke nagana gore o re motšea morota kwa mafelelo Thobela. Thobela le kae? Re gona le kae? Nna maileng ka fa go tate ko gore le ge ngwana le ka mo thuša mara ka gae go se go ba go hlatswa go swana ga le serieseng gore ba tle ba thušege ke ge ba ka thuša ngwana le ka lapeng gwa tia ka gore a ka no tlatlanya ka nnenyane taba ya go treatiwa special mara a tla hloka sa go tswela pele ka kwa lapeng ka re le ka se tlatlela mothuša go swana le gone ka mokgwele gore lo lokologile gore ya monela ke lebogile ku ngwana le ka no mo thuša mara ga ya ka go no swana le ga ya ka tlasa mošana se ba se dirang o no go tla sa le gona ya re bolele mamo kae le bona le Modipadi re lebogile Modipadi thank you mama ya a re tsentšhe balli ba bobedi re tlo dia so tate o tlo kry-a nako wa tla ra dula fase le wena and then sesi ke tlo kgopela gore o nsendele di-result tša gago ke na le ka ku officing ya kua gae ke na le banna ba ke berekang le bona ba e leng gore ba thuša bana ka di-bursary le nna ke gona mowe and then re bone gore re ka go thuša jwang gore o kgone go loka o be gabotse ke tla go gahlantšha le batho ba e leng gore ba tloga ba dirile nursing and then ba go botse gore ba tle ba re thuše ka gore registration a gona santse re bereke jwang o bo o nyaka go e studiša university efe o apply tše di-university tše 7 ya a gona molato felo ngwanešo re tlo tsena re tlo tšea magato a magolo a gore o ye sekolong a kere ke ya go leboga le nkemele ka mola tate le nkemeleng ka mola kere thank you ya a re tsentšhe balli ba bobedi alright ya bole so me 10 after 10 go 98.7 communicating and itse balli ba rena ba bantši ba mroka a re tšweleng pele le bona a ke le amogele motswadi aka ke lebogege le gonne go ka fihla le kae pa a re gona pa ke mang o tswa kae gae pa ke kholofelo Ramakwe ke tswa ga Ntšhabeleng kholofelo Ramakwe le tswa ga Ntšhabeleng a ga re le thuša kang batswadi ke tshwenya ke bolwetši mo mmeleng kgale ke ya sepedi dingaka tša go fapana ga ke fole ya a ge bolwetši jo ke wa mohlapologo ge ke hlapologa o a fiša ka mogare o ka re ebile go hlaba tshwana bothata jo bong ga ke hwetše le mmereko a o hwetše mmereko le mosadi a ke na ena ke motho e le gore ke ngwana a nnoši ka mo gae motswadi ya ka le yena o no hlokofala ntšhia ngwago wa go feta ka November le nna gore a ke kwešiše gore le yena gabotse ya ka ba tlošitše keng ka gore o ba lla ka maoto o ba sa kgone le go swara menwana e khokhoropane ke mo hlapiša jale ke tlile mo go lena go tlo kgopela thušo ya mathata a ntshwerego ke fole malwetši ke hwetše mmereko
ka gore ka mo gae no ba nna ke noši gana bja le lapa ge ke tla mo ke le notletše ke ngwana noši a go motho ka gae a go motho le na le bana pa a ke na bona le ile la nyala a senge ke nyala le na le mengwaga me kae ga jwale ke swere 50 kwa 1974 le ile la leka go bonana le di-doctor tša sekgowa mabapi le tabeng ya di-kidney tabeng ya mokgwa o le tshwenyang ke mohlapologo ka gona nkile ka ya kua kalafong hospital nako ke dula Treville ka ya mo go urology ya a ge ba checka ba re ga ba bone selo ka be ke tlo no sepela go mongwe be ba mmitša Dr. Slap a etla kua ga ntšhabele le yena wa pala ka be ke tlo ya go mongwe wa setšwaga ke ngaka mola gae mara ebile gana bjale o hlokofetše le yena o lekile wa pala yena o ile re ga leka re o bonang go diregang yena o ile a nompotša gore ke swere o ile a re ke toropo ka mmotša kare e seng ka kopana le wa mosadi mo bophelong jwaka a o tsebe motho wa mosadi a ke tsebe motho wa mosadi jwale ke a makala gore ke swere ke bolwetši bjo o ne 50 years a sanka wa gahlana le motho wa mosadi ke go botša nnete mohlho mo re lebelele taba ya gore bjona bothata bo prof ya ba le boke bothata ga mathata mohlho mo re lebelele taba ya gore bo go thomile neng bolwetši bjo o nthomile ke seo monyane ke tloe ke sa bala bo standard 5 o ka ba o nemeng gore me ka bo ma 13-12 ke sa ao mo ka gore ke ge ke sa bala bo standard 5 ka ya secondary bo dutse bo le ka ena mokgo ka gae o ile wa ba tsebiša bothata bo ke ile ka tsebiša mokgekolo a hlakahlaka le nna nkiša mo le mo a ba ntlogela ngwago o fetileng e le gore tate mogolo se se riileng gore o bo o fihle aging ye ke ntle le gore o gahlane le motho wa mosadi bothata e bileng gore go no pala go no iša mantšwa a bošuana go mosadi gore a feleletše le gore mo gongwe o tla ba le mosadi le wena wa kgona go ya digwareng go etša banna ba bangwe bothata ke bona gore ke ka mo bonneng jwaka ge go šitše go nee dihlabi mohlomong ka tla ka tshwenya ngwana batho a ke fole pele kore o godile le ntho go tloga bonnyaneng ke godile le ntho go tloga bonnyaneng ge ke ya masionong ba mpotša gore re a go alafa re go fa ditaelo pate ka mo gae e epetše ntwe e dutše mo dikidneng tša gago wa e gata wa e gata ge re go fa ditaelo re go hlapiša o ya ka gae o e gata kore mola bang wena a senke wa ba le mosadi a sanka wa leka go bapala le makgarebe a sanka wa ria selo a senka ka ria selo go fihla gana jwale mara yona ga e go tshwenye ge re tla tabeng tša gore a ke re monna ba fela ba re go ne nako wa tseba gore ka nako gore o ikhwetša le jwang a e go tshwenye ka selo o no khwetša o sa le gabotse ge re tla mabakeng ya mohutong a ke go kwešiše ke leka go ka hlalosa gore dikwi di bereka gabotse dikwi tšona di bereka gabotse mara bothata ke dihlabi tše di leng ka mo gare ga sethogo o boifa gore o ka tla wa hlakiša ngwana wa batho bjang e le gore mohlomong wa dikwi di ya bereka gape nna ke be ke tšhošitše ke gore mohlomong ge e le gore o ka tla wa mo hlakiša ke nora gore ge ke hlapologa go bohloko ene o ka re go ne tshwana ya hlaba ka mo gare e kgone go tšea lebaka le lekankang e baba ge ke seno fetše go hlapologa e a fola but ge ke o ntšhametse go ba bothata ge se nna dikwi di tlile furugu gantši ka gore motho mo le mongwe wa monna furugu dikwi di atla mo go yena pela ya go ntšha mohlapologo mohlapologo o le ge dikwi di tlile go bohloko goba go no ba bohloko le ge dikwi tša gago di sebe di atla mo mmeleng wa gago
go ba bohloko ge ke ntšha metse go sa kgathale gore dikwi di tlile goba ga se tšatla go sa kgathale gore dikwi di tlile gore ga tšatla ge ke ntšha metse go ba bohloko ge ke seno fetša o ntšha metse bohloko bjola ga bo sa le gona di-specialist a sanka ba go referela hospital for problem o ne le yona ke ne nneta gore like a go kgonagale gore ba bolele gore a ba bone selo and then o le gare problem e ntše ya e gola I think batho ba le ge ba bona gore ntho o ka re ya pala ba refera jale kua kalafong ke kgonne go kopana le professor ngwe ya urologist ba ke Professor Smith ke yena go ntekola re yena ga a bone selo taba ga go pa ke kgolo santse nke ke sha le morago nke ke bone gore go berekega jwang mhlombe a ke botšiše bohloko bo go swereng bo o namelela go ya le ka wena ge o gola goba mohlomongwe e sa no ba peini yona yela wa go thoma ka yona kua moragonyana e sa no ba peini ya naela ka go thoma ka yona kua moragonyana ke eng se o kwanye ke o ka re e se go baditše mo mmeleng wa gago goba mohlomongwe o ne hwetše e le gore a gona bothata felo o no tšwela pele ka bophelo go emelela ya emelela bothata e no ba bohloko jo bo boima wa tseba ke nagana mo morotane ke nagana gore mogala boa gešo ba mmerekile wa bona ge di-specialist di re a di bone selo go na le se ba se dirileng mo go mogala bo there is no way ya gore like o ka ya go consulta go professor and then e go botse gore no nna ke bone selo monna tšwela pele o bone gore o bereka bjang I think this thing re santse re dile le yona ka mo go rena ka setšo nke rena re nyakišiše re bone gore go diragalang go bohloko kudu gore o le monna o ska ba le mosadi man ska ba le bana ge o ya go hlapologa everyday wena o ko bohloko re santse re tsebe gore na gabotse mo go mogala bo go betše kae wa bona be ba santse ba mmotse gore maybe like ditho tša gage gone mo go betšeng gona jwale ge ba re a ba bone selo ba tšhekile re santse re tsebe gore pain e hlola ke eng ntho ke e tsebang ke gore go a kgonagala gore ba ka go leka ka moleko wa mohlapologo ka dihlare tša segaga borena go tloga bongwaneng that's why we kwa ke mmotšiša gore ka lehlakoreng la makgowa o lekile go fihla kae so ga šala re ba ile kalafong ene o gahlane le di-professor ene ba ra ga ba bone selo sometimes batho ba ga borena ba ya dipetlele ka bo bona ba se ba itukiša so re swanetše re tloše meleko e leng mo go yena and then go tloga moo re bone gore re ka bereka bjang ka taba mogala bo santse a be le mosadi santse a be le bana a ka se kgone gape mohlapologo ke ntwa everyday ene ke mo mosegareng o ka ya ga raro gore ga 5 so o ka se kgone go emela pain e leng gore wena o tlo ekwa ga 4 mo mosegareng and then go se ne solution so re santse re go thushe pa re santse re go thushe no gape dithaka tša gago di ga bona di ne basadi di ne bana jwale ge ba bona wena wa bona gore e no ba masetlapelo lebele go le ba ba kae ka gae ga e no ba ngwana nnoši mme wa ka o mpodiša re o bone a butia e be seo monnyane a re a bula mokgekolo mongwe wa motse a tlile a mo hlapologela a huna moruto la hlokofala wa 1966 le yena o hlokofetše ba motswaletše mohlapologo nna kwa 1974 gora gore nka be re le ba babedi le yena o tlogile ka bothata bjana yo so wa bona gore this thing ya mohlapologo go ne mo e tšwang gona kwa o ngwana bo ba re o bolaile ke taba ya mohlapologo a botile yena o tshwenya ke taba ya mohlapologo no
re tlo go thuša buti ntwe nkgatlhang ka wena ke gore a sanka wa nyaka gore bolwetse bo bo leng mo go wena bo fetele go ngwana o mongwe wa batho ntwe e rileng gore o tšhabe gore bolwetse bo ye kua ngwana batho o savile bana ba batho so a re go thuše gore le go kry-a mosadi a se ka re ga e ya le wena digwareng a ya go gobala jwale ke tla go thuša mabapi le tabeng ya bothata bo go nyakega gore go sasa o bolo gona mo and then ke leke go founelana le ba ke ba tsebang nke re leke go discussa problem e leng mo go wena a se bothata bo bonnyane ke bothata bo bogolo bo e leng gore o tswa le bona gole so le pholo ya gona e tlo no nyaka gore o seke wa fela pelo ge re le mo godimo ga taba ya treatment e re go fileng yona mara go netefaletša gore pholo yona e swanetše e be gona o swanetše o be le mosadi o swanetše o be le bana a kere so go diragetšeng ka taba ya mmereko wa gago go šala o buile o le gae e senka e be ke no swara dipishopo fela e senka ka hwetša mmereko wa maleba e se kgale ke kgopetše le o mongwe okay moruta Mroka mogala bone mathata yeah ba ga bopa ntate ke mang sefane sawe ke mang o ile a mpotša before a hlokofala ka gore o hlokofetše a se a ba monyala ka mokgo mokgekolo a go mpotša mara ba go tseba bona ba botatago a ke tshepe ba ntseba wena o a ba tseba awa ke ba tsebe le nna ka nako mokgekolo a go botša gore papago ke kwa ga mang a sanka wa mmotšiša gore tatago o tswa kae gae o ile a mpotša le saename a re o tswa ka kua mošwano ka a era kua ga maisela ya ke re ke mo gantšhabeleng re kgaogantšha ke noka a ba mpotša gore o sekwa wa ba kwana le kgarebe la ka kua mošwano ka gore o ka tla ratana le kgaetšedi ya gago jwale mara koko le yena go botša gore o se ka kwana le bakae mola e le gore wa go apala gore o ka ba le o motee santse go o nyaka o tiišitše jwale o duma go gahlana le bona ba ga botate o ka kgonega ke duma go ba tseba ke ba ga mang o ile a mpotša re ke ba ga bogale ba ga bogale mogala ba bolena šuwalla monna o hloka thušo ene le leina la mogala bo go file lona o ile a mpotša lona o mpoditše la sekgowa re ke Albert bogale no re swanetše re ye go go nyakela ga bopapago pa o ka se kgone go šala o nnoši o le ka gare ga mathata o ka gare ga mathata magolo ene sa go kweša bohloko a go ne nto e loka mo bophelong ba gago a o ne lethabo mo bophelong ba gago ene o dula o nnoši wa e bona so o tla ba fetša o tlela ke menagano e mešile ya go tetšeela bophelo ene mola go sa nyakege kgolo ya gago e bile kgolo ya gabotse gona nka no riano ka gore tša go ya tšona re be re sa di hloke bopi bo be bo phela bo le gona wa tseba moruta ke nagana gore ba tata ba boletše mo ke tlo kgopela gore o motei wa bona ge ke tlo bitša difounu nke a leke go tla go nletšetša nke re gahlantšhe mogala bo le ba ga bo rrage and then re boneng gore re bereka jwang ka lebaka la gore mo re santše re leke go nyaka ka sedimong re nyake ka tabeng ya boloi bo ba reng mokgekolo o tlile a hlapologela ngwana bo fiwa mohlapologo a ba robala le ka mo ba le ke peine ka mo wa e bona ba ga bogalehle thušang ba le ka bane le motseba Albert gore mohlomong a ka ba tšwelela ka lapeng le lefeng re hlwa re ba nyaka batho mo sealemoyeng re ba hwetša batheletši ba SKFM re tseba gabotse gore le theleditše re thušeng go ka hwetša ba mogala bo re kgone go nolofaletša bontate moremi mmereko wa bona
ka gore nete gona ba bontšha ga botse gore yo a se bothatana ke bothata o ka no kwa ile yo bokopana wa ija gore a se selo eupše ke morwalo bjale ka ge a bontšha ga botse gore o sa la tloga bonnyaneng le bjona mogala ba gešo ka gare ga tshoko le o leng ka gare ga yona family ya gabo mma e kae e gona le ya thušana awa a re thušane mma go tswela tenyakela stenana nnoši e senka nyalwa ka gore ke lapa la magolwagwe la mmagwe le dilang ka go lona ke ka magolo a go ka mo senka nyalwa bo malome ba kae ga ba gona ba kae ba fetile lefaseng la ka keno ba senka ba gona go diregang a ba fetile ka mokana ga bona ba fetile le bana ba ba latelago mme o ile a mpotša gore ba bang ba feletše mo komeng gwa no phela ena ba feletše komeng jwang ba robaletše kore ge ngwana ba ya komeng ba hlokofalela koo a sa boe ka mokgwa a go mpotša ga botse mo go ne bothata bro wa bona lapa le tata a dutšeng ka go lona le bontšha le sene bophelo le bontšha le sene bophelo ene a nke o tlela ke ditoro tša gore o kry-e o robetše le motho wa mosadi mo ditorong awa ge ke robetše ke motho wa go rata go robala early ka bo 6 ke tle ke phafoge ka bo 12 ke moka boroko ga bo sa ntlela a nke ke ba le toro tša mohutong ke no robala o no robala ene ka mo lapeng lapa lela ka bolona le ne boroko lona ga le ne boroko go jwang go diregeng koro o no kwa o kare go ne ge le bošego o no kwa o kare go ne pheswana sempuputlane mo masenkeng mara go lebelela ka lefastere mehlare ga e tšutle kore o tlo hwetša gore sempuputlane se phefo e mo bomorago jwa masenke gore go lebelela mehlare ga e tšutšutle ka lefastere ke no re a ke tsebe ba ba ga bo mmago o ka taba ya seemo se le leng ka gare ga sona a senka ba ria selo ka taba ya go emaemela motso awa senka ba go emaemela so ga bo mmago ba fedile ka moka bana ba bo malome ya go ba fedile ka moka le bana ba bo mmangwane le ba bo mmamogolo mmamogolo gore nka e hlalosa jwang ngwana bo kore magolo ke marumo o ba ne ngwana abo makwane ngwana abo ngwana go yena o sa phela re a etelana ko mogolo o feta o mme ka mengwaga mme o hlokofetše a ne 84 yena ke nonana gore mepe ya ka ba ne e le wa 1937 mme ka gore o be e le wa 1939 no re santse re go thuše pa mmereko o hloka wa mohutama ge nka no pampiri e ka gore o wešo gore e kgausi e tšwele ge nka hwetša o wa bo security nka o thabela šošo o ka o bereka nka o bereka a go molato ke tla botša bagalabe ba ba go riele CV ba and then re go nyakiše mmereko and then re go thuše ka taba ya gore
nko o loke bothata bo bogolo lelapa leo leng ka gare ga lona a le ga botse pane ge o gopola ka gare ga lapa le o dutseng ka go lona le la ga bo magolo ke neng mo go ileng gwa ba le lenyalo ka mola senko wa ba le lenyalo ebile o ne 50 years a senko bona go e ba le lenyalo ka mola ntwe ka go e bona e no ba lehu go hlokofetse magolo a ke go hlokofetse mme ka šala ke nnoši kokwa go le yena ba se a nyalo a ba kokwa ka o ba nyetšwe ge o belegwa tatemogolo wa go ke ga a šitša robetše ke ga sa hlwa le gona yena ge ke belegwa ya mo ke mathata fela ke mathata go lokišega se segolo ke gore mo pa o tlile go nyaka thušo ene o swanetše gore o thušege ya o tlile go nyaka thušo ene o swanetše gore o thušege so re tlo leka ka maatla gore o thušege o swane le batho ba bangwe ba ba nyaka go thušo ke tla leka ke bone gore nka go direla eng moruta a re tšee batheeletši ba bahlano re kgone go tšwela pele ka mollo o mongwe wa rena alright nomoro go tsena ke 071 333 magešong tla re hlakodišaneng tla re faneng maele re a tseba gore thušola e hloka re a tseba gore thušola e nyakahle ebile šiba o ka re ba founa ka mo alright School FM a ya teng age ya mhlompe gone bjale be re hloka ba maele gone bjale ba maele okay le nna nka mo thuša monna gešo a tefe maele ya nna ke kgopela gore a botse nna nna kgopela gore wena o le motswadi aka one motswadi aka one o ne le yena ka ke kgopela gore a mo thuše ka baka la gore wa ka gore motswadi wa ka ga ane batswadi wa hlaka o tloa bosibaneng ke kgopela ka re baka la yena e le mothuši wa setšhaba ka mokana ga sona modimo o mo file ke kgopela a thuše ngwana wa go rena modimo a mo okeletše ebile a mo fe le mahlaka le mašagonono ke leboga maele a lena ke tlo ria jwalo ke tlo lefa difounu ka morago le mfounele ke bolele le lena re tle re kgone go le thuša mabapi le tabeng ya ge le be le founa le nyaka thušo a kere tanki ya o ka founa šiba ba thobela ka sk re gona le kae re go gopela manene le o thuša ntate wa batho le a gopela re thuše ra gore o modimo le badimo o ka re ba ka le thuša ba thuša mogala wa batho ya ka re go bohloko go hloka mosadi o dula ka lapeng o nnoši a wa re a gopela go modimo le badimo o ka re ba ka le thuša ka moka la thuša mogala o le šitša le gona ka lapeng a dulang ka gare ga lona ka moka go berekile go berekile ka kwa lapeng a dulang ka gare ke leboga maele a lena re tlo ria bjalo re tlo mo thuša o tla bua mo radiong a etla go leboga ke a leboga thank you alright 071 333 225 School FM dumela Zakaria Mashatola le kae papa ke rena ba nna re ka kwa go lena ya mogala wa modimo ka nne
thuša a mo botseleletša o nthomela pelo ma ba tlo mo thuša mare bjale le ka reng go yena lena tlherebete re a se ka latlha thepo ena po fetang le gone modimo o lokolotšeng tsa gago gatlhana le ntate gona le kae ke rena bana ntho e mogala ke mo diragalago le nna mo bothathing boo mara ke ra gotlelele a be le tshepo ke nyakile go ba tesene le yaka mara yaka e seno ba fapana ga dinako ema pele motlhompegi ya gago wena e thomile neng awa e felo thoma mogolo ba o setšao le e mogolo kore like ke tsene ka nogo a re nteiwa e mara go na le seo se dirang goba go na le seo se dirileng gore motlho mo o iko ke o ka re go na le phapano magareng ga gago le yena gona kore ke re ke nagona le phapano magano ga ka le yena a ke re yena sentšha e ba yena jale nna ke re wale ba bannyane ba gona alright wena bothata kore go le ka digwareng peu a etswe no bowe bothata ke ile ka ba le patient tše tharo tša gona ke ile ka ba thuša ka bothata ba mohuta owe yewe ya ke a itseba jwale ngala ba tabashi 50 years no mosadi batho ba tsaga borena ao ba le gona le no wa bona maafrika ge e le gore magagešo ba ne le kgono wa mohuto talente a bona nke ba e tšweleletša nke re e bone ga botse bana ya nna yona tabe ke ile ka epa ke sa mowa ke ile bampotsa gore gapo ba ile ba bereka diparo tsa ka ba di etela ya ke mathata no re lebogile kudu maele pa re tla katana no katana ntate moriti thobela a re le tlo gona ara ka modimo le badimo monne ga dumela dumela ga le mopholo ke re lebogile maele kgoši ya ka man thank you go 90.7 re tšwela pele ka sona sepopego seo Scoot FM dumela le kae ke rena bano hlaboša lentšu kwa ntshitla pele ga ke ke fela ke re mo go yena ke re tselele tsala ka tlhela modimo ke nako le ya go ba nnete yona a sa fokotsa manaba a gagwe maatla le kgono o kopane le borongwa ke re ntate e ba le tshepo o ile o fola le nama ya ka ompotsa kana motsogoro ke bolela le ba go bontse mono motsedi mama ke le gausi le bana ngwana beka mantšwa mabotse re a leboga kudu motswadi yaka thobela thank you ya ishwa bona ya le khono ye ke mathata ke mathata magolo ke mathata magolo thobela le moeng age ke rena bana re ka kwa go lena nna ke gopela go datsa monnowe a se ka felela ke maatla nna ka 2018 ke foufala ke tsamaile dipetlele ka go fapana bara ba bone selo bara ke le go tla mo batho ba go tshwana le bo Dr. Mremi ke bolela so gantsi kgona go ikisa toilet banna ke taba tse botse yan ke ra ska fela ke matla ge ba re la ba bone selo na tla ra wa gore re wa pala le sa se a tswele pele ga tle go lena a gotlelle ka ke ka se tshwani watho ke se be ke khopela go mo fa maele ka sona re leboga thata thank you ka SK Thobela le moeng hello le kae rona le kae re gona bathong re kwa bohloko ka tšere di kwa go le kgone gona bathong re fore mogalabu wa modimo ruri ntate Moremi badimo ba mo thushe a kgone go mo thusha a kgone go fola nna ebile ke na le tshepo ya gore o tlo fola
sola nka fitlhile go ntate Moremi o swanetše a fole mama ene ke rata go leboga se tate a se rileng go tla mo meyagong ya kgašo go tla go bolela taba ye wa tseba batho ba bantši ba tšea gore batho ba batlang mo ba te tshegiša ka batho a gone gore o ka te tshegiša ka batho Moruta ge motho a fišetšwa mama o swanetše go ya bathong a ntšhe se se mo tshumang gomme batho ba kgone go mo thuša a kgone go thušega nnete ntate Moremi mo thušeng le nna re fo rialo re mo thušeng re kwa bohloko man re kwa boka kudu mara ke na le tshepo le yena a be le tshepo ya gore ke fihlile go Moremi modimo tlo nthuša kore tumelo ya motho ya mo phološa man le yena pelo ya gagwe a lokologile o tlo loka o tlo ba right le mo thušeng ntate Moremi re fo rialo ke lebogile kudu mama a ke tšee wa mafelelo ka SK Thobela le kae re gona le kae ona nna mo go ntate go fo kgatla ko gore a se nka nyaka gore batho ba tlo reng gore nka nyaka mosadi ka tutsa gore na ge ke ilo ntšha peu nka ba jwang a naganela motho e mongwe ke nteng kgatlhang a se yena noši ke ba bantšhi ba bona ba re bolediša ga o fitlha fo tša go sa bereke selo ba ja ke hlong ya go bolela ba e tlamo SK ba tlo thušega wa tseba mama wa tla wa bolela ntlha e nngwe e kgolo kudu ye e le go gore be ke le godimo ga yona ke re ke tlo e bolela gore basadi o kry-e ba tlile ba lla ba re wa tseba ke tšwa go bona motho wa ka mara a ga ka kgatlhega ka morago ga gore ke ye go yena ke monyakela thušo ke ba bantšhi kudu mama ba ba leng ka gare ga seemo sa go swana le se fela ba khomotše ke bona ba bangwe ba ba segang ba bangwe mola ba tseba gore ba godimo ga seemo sa go swana le se seemo se tate a leng ka gare ga sona se bona ke lena basadi ke lena le bonang mathata go etša tate a leng ka gona wa tseba ntlha e o e boletšeng mama ke a nnete ke kwešiša gabotse gore basadi ka magaeng ba go kwele gabotse ka taba ye ba tšhaba o bolela gore motho o tlo reng ene motho a ka se ba direle selo a ka se ba tšwele mogolo se šalang ba ka se tšwele pele ba ka se be le bana ba ka se be le selo ka baka la hloko ke lebogile thata thank you ntate Moruta a ke feleletše ka o galaletša ke mmona Thobela Thobela le kae re gona le kae mongaka ke rena ba Mutiaga I know mogala yo modimo o fihlile ka nana le phone le ke le ka mehlo go fela wa ntle ba ntate Moruta ke nna ntate Gagara Mutiaga a ke na sefahlogo ntate Moremi Thobela ke timile di-doctor le batho le bana se ka kgolega mara ke re nka sa kgolega lebaka le tlo tla le tlo kgolega ke therešo jale se ke se kgopela go mo go menne wa modimo le kgono ke a tlile mo go lena gore a thušege ntate Moremi ke be ke le ka mogaka a ke tswa Johannesborogo ke na le 10 years gone jale ke sa bone ke be ke sa kgone gore ke tsoka molapeng tekana menwane mene gore ke tswele ka ntle mara ka kweša gore a ke se ka wa ka matolo modimo a ka sankaralo ka polelo ya bolela gore go tutla mo godimo ga masenka o swanetše gore yena ka noši ao ka matolo a rapele modimo ge le mo thuša le yena a rapele modimo modimo o tlo mo atla mongwaka wa e bona taba le nna ke sa itukišetša re sa re kopana tšatši le lengwe ge modimo a re lotile ke ya go leboga ke ntate Gagara ke lebogile kudu Mutiaga ngwaka thank you wa mafelelo ka SK Thobela radio re a feta Moruta a ke lemoše batho ka gore bothata ge o ne le bona o buiša bathong bo ekwa ke batho
bo fella ke matla tše ile go dira di tlo leka ka matla go go wisha moya le gore o bo o ya kae o bo o tshegiša ka batho fela ka tšatši le o bo le mo lenanego le senke ba founa ba go fa maele ebile ba be ba go botša gore godimo ga bothata bo o leng ka gare ga bona o ka dira eng ntate mona le mola o ka se monaganele gore a wa mabona a timile sukiri itsene ka malapeng a batho nka kgonang ke tlo leka ka mogong ka kgonang ka gona matolo a gago a phase a bolele le badimo ba geno o phase o bolele le modimo wa gago o rapele o bolele le modimo badimo ba geno ba ne matla badimo ba geno ba ne matla thata ba go ntšhitše ka gare ga lapa ba go tšhišitše mo ba go bea mo godimo ga setulo se ba ria gore se se go tshwenyang se tšwe se kwe ke batho gore o kgone go fola sello sa gago nka no go botša gore se kwagetše ka lebaka la gore ge motho a rapela modimo o swanetše go arabiwa fela modimo ke modimo wa arabang ka ditsela tše di fapaneng ene modimo ga go araba a ka se go arabe ka gone gore peini fola o tlo go araba ka go go tšea go iše go bahlanka ba gage ba bakala fang peini ye e leng mo go wena dithapelo tša gago tšeo di rapetšeng go tloga o sa le yo monnyane go fihla le kgono o tlo llelang nna ke le ngwana modimo ba tseba gore ka e nako dira di rata di sa rate re tlo ba re le ka mo SK re bolela taba ye ka lebaka la modimo ba beile letšatši le nako ya gore wena o tlo bolele le rena re kgone gore re go thuše se bohloko e tla ba rena ge re ka bapala ka wena gore gore wena go njwale go tšeri mathata ga go a file nna ke maikarabelo a ka gore nna ke tšee mathata ga go ke a lokiše ka lebaka la gore modimo wa gago o rile gore motho wa swantšeng a go arabe be nna then go tlo tšwa go nna gore nna ke bapala ka wena goba ko go swara gabotse ke leka ka mogong ka kgonang go araba se modimo a se dirileng gore re gahlane ka fa bontši ba ratile go dula mo setulong se fela ba bangwe le kgono ga ba tla ba tlile go tsena tšatši le leng ka nako ye modimo a ratang go ba araba gore ba tle ba dule setulo se ka yona so taba yeo leng mo godimo ga yona mogala ba gešo o hloka thušo ya mathomo thušo ke gore o swanetše o kry-e mosadi o ile go gore o tlo kgona go go kgothatsa o ile go gore o tlo re go ba a kgona go go thuša gobane o ka se dule ka gare ga lapa o nonnoši swanetše o dule ka gare ga lapa o ne le motho o e leng gore mo go ba bang gona o kgona go go thuša o swanetše o kry-e motho a tlong go go lota o swanetše o kry-e mosadi wa pelo wa go tseba go hlokomela motho ba gona basadi ba ba kgonang go dumelwa go nyallwa malapa banna ba robetše ebile ba sa ba tsebe le banna bao re swanetše re go nyakele mosadi a se phošo go nyakela mosadi go na le banna ba mo lefaseng le ba tlo te nyakelang basadi go ne le banna ba mo lefaseng le modimo a tlong go ba kgethela balekane ba bona ene a se phošo gore go tlogeng bosieng go fihlelle kgono a senke o gahlana le motho o mo le mongwe o gahlana le mosadi ka nako ye modimo a mo dumelelang ka yona lepheko le gona re tlo le tloša e be e se thato ya gago ene modimo a ka se go tle ka kgati e kaka wa ka go otlang ka kgati e kaka go tloga bosieng go fihla nakong ye o sa le go sa loke godimo ga bophelo ba gago e tla ba sathane gobane modimo ga se modimo o mobe ke modimo wa go rata tše botse jwale ke rata go fa maele a ka šia ona e re go fihla gae o khuname o botše badimo ba geno gore se ke beng ke se rapela ke se kgopela go lena sa mathomo ke arabegile ke kgopela gore le nthušeng ka gore mo ke yang taelo nngwe le nngwe e tlang gore ba mphe yona e kgone bothata bo bo leng mo go nna o botše modimo gore
o fihlile mo SK ba thieletše ba go file maele banyefodi ba kweri ba lentšo ba etla ge ba etla go wena ba go botša gore bo ya kae o emelele o sepele ka lebaka la gore dira tša gago di phela di ne le wena mo o sepela go le gona ene ba mathomo ba batlong go go botša ditaba tše e tlilo ba ba family ba tlilo gore why bo sa re botše mara ge ba go bona o dutse o nonnoši ba reng mogala ba gešo ke rata go leboga rone nnete ene ke rata go leboga gore o fihlile mo wa no tswa ka nnete wa se senye nako wa bolela mo go ba bang gona ge ba re monna o ile dula sedibeng sa backside for 38 years a nyaka thušwa sa ikrie re bolela ka wena ya re bolela ka taba ya monna o mogala bua gešo moruta ke tlo leka ka mogong ka kgonang ene ke tlo leka ka mogong ka kgonang o swanetše gore se se babang mo go yena se sepele moruta ke bereka le di-doctor tša sekgowa ka gae go ne ba porofeta ke ngaka ya setšo ge e le gore re ya palelwa mo go mogala bo re swantse re botšiše modimo gore re palelwa jwang mathata monno a godimo ga rena ke maikarabelo a rena gore mogala bo o swanetše gore a thušege dillo tša mogala bo di ka gare ga diatla tša rena jwale nna ke te tlhobileng boroko ke dutše go fa ke tshepiša mogala bo gore o swanetše go kry-a thušo go sa mogala ba gešo santse o tle mo and then ke go thuše ke nyaka go bona o fola ke nyaka go bona o bereka ke nyaka go bona lapa la kokwa go le dira di nyakang go bona le sa tsoge ke nyaka go bona le tsoga ke nyaka go bona o wa ga lapa la mmago ke nyaka go bona mmago mo a robetšeng gona a thaba a ekwa ka le lengwe la matšatši gore moleko o beilweng ka molagae wa go thibela lenyalo wa gore lena le palle ko go tšwela pele gomme batho ba bangwe ba phele ba lesega ke nyaka go bona dilo tšeo ka moka di fetoga lefela wa bofileng dilo tše ka moka di leng ka molagae le wo wa go bofa ngwanenu a go mola ka mokgwa wa gore a mmofe mohlapologo re nyaka go bona kgati ye e leng gore o ile a tla ka yona a le otla ka yona e ye go otla ena ko gore motho go mohlaba ka motlwa o a baba monna gešo bothata bo bogolo ke gore o gola ka gare ga lapa le e leng gore di sentše lapa leo ba eteletše lapa le pele ba tiphile lapa le la geno lapa la kokwago medimo ya gabo kokwago e reng ka lena le sokola ka tsela ye gomme ba le gona badimo ke botate mogolwago ba ka se go kwiše bohloko bo leng ka gare ga bona o gona moloi wa go šetše go morago a šetšeng lapa le la geno morago a nyakang go bona lapa le go fela ka lona hloka thušo ngwe kgolo fela o fihlile go yona thušo re swanetše re go tloše leswiswi re swanetše re go apole se ba go apešitše go sona re swanetše re ka kua lapeng la geno re ye go bereka re ye go tloša se e leng gore ba se dirile sa gore lapa lela le se ka ba le tšwelopele o se tlogolo o dutše ka gare ga lapa bo malome ya go ba feletše komeng why lapa la geno lona le swanetše go phela le ba ka gare ga mathata a makaka gomme malapa a mang a tšwela pele bo malome ya go ba šaletšeng komeng re swanetše re tsebe gore re ya go ba lata jwang gore batle ba kgone go le šireletša ge ba loi ba tsena ka gare ga lapa ba be ba eteletše medimo ya gabo rena pele ene ba loi ba re rapediša ba re kgopela go modimo monna gešo ke ne nneta gore go ne le phošo e ileng ya riega ka kua gare ga lapa la geno lapa lela o setlogolo le tlo go bela boima gore re ka go thuša wa thušega wa tswa ka gare ga lona re a hlwekiša lapa lela re a le nyakela makoti mola le sekono makoti a tsena ka mola a tsoša lapa lela malome ya go mo a leng gona a kgona go thaba gobane ge go ka robala wena o se ne le thoro o se ne mosadi lapa la kokwa go le tswaletše lapa la mma go le tswaletše go fedile ka lena yo ba o ka re mmago a seng ka phela mo lefaseng le ka lebaka la gore
wena o le ngwana wa gagwe wa phejane o paletše le ko go ba le thoro le ete le mosadi o paletše ko go ba le yena. Ntwa e lebane le wena, o lwa ntwa ya semoya yeo sa e boneng e bonang ke rena batho ba semoya. Re swanetše re lwe ka maatla ka mogore ka kgonang, ene re ya go lwa le batho ba ba tsebang ntwa ba e leng gore ba bang ba gona ke no belegwa ba ntše ba le gona. A o bereke o tlilo phela jwang? Tšhelete la e beng go support-a ya koko ya mphiwa fela ga e sa tsena, ene o noši, family ya bo papa ga e gona, family ya bo mma ga e gona, o jang? Magageshu ke a kgopela banna ba go ba le di-security company, Mogalabešu o nyaka mmereko, le hirile batho ka moo ba bapala mmerekong a ba hlomphe mmereko wa bona. Monna Shu o nyaka mmereko, wa bapala Magageshu a sa hlomphe mmereko wa gage. Monna Shu o nyaka mmereko ka mokgo a kore o nyaka ka patla le jase. Ge o ka ba le mosadi tate mogolo, o ka mo hlokomela, o ka mo hlokomela, o ka mo swara gabotse, ya nka mo swara gabotse, o ka se mo ishe letsogo, o tlilo mo hlompha. ke tlo mo hlompha. Ke na le list ya basadi ba ba nyakang go nyallwa malapa, ke na le list ya basadi ba ba nyakang go nyallwa malapa. Ge mosadi ga ka tla bophelong ba gago a ne bana ba babedi goba ba bararo, ka mo amogela? Nka mo amogela. O a rereša? Ke a rereša. Ke tlo go nyakiša mosadi tate mogolo. Ke na le basadi ba ba nyakang metse, ke tlo go thuša, ke lebogile. ntho nngwe o swanetseng go ka e hlokomela Mhlomphegi, ba bontšhitše taba ya gore sengwe le sengwe se o tlo go tla o se berekiša ba go file sone bele ka taelo, a e thome go wena tumelo eo ya goreng ke hweditše pholo. Re ya kwana ke e be wena o bane le kholofelo, o thuše taelo go bereka, o phethe taelo ya gago gabotse ka mokgwa ba go boditšeng gore e bereka so e berekwa jwalo. Re ya kwana ke o fihlile diatleng tša maleba Mhlomphegi, ba tlo go thuša. O tlo o botša ba bang gore wa tse gore ke eng, o ka re ke kgale ke dutše gabotse Mogala bonkabe ke motsebile ke sa na le 19 years. Gane be le nako a se phošo, a go a phošega felo, modimo a nyaka o bontšha bogolo bja gago ka motho o no dira. Ke tla mo thuša, ke kgopela gore banna ba gešo, ke kgopela gore ke le seke la šaetša mogala bo, ke a le kgopela, ke kgopela gore le seke la šaetša mogala bo, kore re berekišane le mogala bo gabotse, re mo thušeng kore gone jwa le mo le no mo riela CV. Ke ya go leka ka mokgong ka kgonang, ba e leng gore magagešo ba na le di-company ba nyaka gore monno wa gešo nke ba mo hire, ke kgopela gore ba founele 072 133 6761 072 133 6761 goba ba ka founela 071 398 1508 071 398 1508. Founela founu tšeo magagešo, ge o le mme o nyaka taba ya gore o be le lapa, founela founu tšewe, re tlo go thuša. Ke a leboga, a re bone ba le ba bang ba mafelelo. Ke lebogile kudu tate mogolo a kere. Go leboga nna. Re lebogile. All right.
School FM 98.7 communicating your needs. Balibarna Shiva Mroka. Tate le kae? Khotso a e be le batho. A e be khotso. Danke. Re bolela le mang ka wa go tswa kae? Le bolela le Tebogo Molomo go tswa ZBC BTL. Thobela. Re le thuša kang ntate Molomo? Eish ka dilo tša malapa Ya. le hlakahlakano tšaka. Ya. E no re alla tšona re nape re tsene ditabeng. Alright. Tša di relationship ya di tsamaye gabotse. Le tša mebereko. Lapa la mme le a hlakahlakana. Ya. Ka gore go gola o le monna o le wa mathomo. Dilo ka moka wa di lebelela gore na go diegang mo lefaseng. Ya go fitlhile mo e leng gore jwale re lapile monna gaešo. Thobela. Re nyaka go berekela mma go rena le gore re be le di-relationship tše bohlokwa ka gore le rena re kgone go swana le batho ba bangwe. Se ke ra re ge re tsamaya mo dipateng ba no re bona bana bale go ba bona ditlata tšela. Tate Molomo ke gopele go tsena ganong. Kgotso. O bontšhe o ka re dintlha tše tharo mo go tšona ke duma ge o ka naba o a re topela ka etee gore e sepela bjang o bontšhe taba ya di-relationship dikamano ne Yes. go riegang ka dikamano. Alright, mo dikamanong re ile ra go batša ke taba ya batswadi. Go ile go re ge ke sa gola mogalabe ba betha mme. Ya ba gore nto o yang kaka ke gola ka yona. Ya ba gore ge ke gola ka yona then ge ke thoma ke ba le di-relationship then ke thoma go ferekana gore ge motho ga ka se tshware founu wa ka go ba ra se dire ka mokgwa e leng gore re kwanne ka gona then ke thoma go ba le lefofunyana. O mo iša letsogo? Ae letsogo lona le gona. Okay. Mara mašata ona gona a e leng gore le nna ke feletša e le gore go sasa ke a tetsogola gore na why mara jwale ka ge e le gore ke sentše ke kgolo ye e leng gore nna ka gae re godišitšwe ka yona ke yona ya mathomo. Go rile ge go swantšwe gore re iše mogalabe letsogo nna le moratho then ya ba gore mokgekolo wa gana gore no motho ke mogala ba ka moleseng ka gore ditaba tša gage ka moka lena le tlo di tšea ya ba tša lena then ya ba gore ke di lesade le gona ka mokgowe jwale ka ge e le gore ke le buti ya bana go swanetše gore dilo tše di botse di tle ka nna ene ke re ge ke ba bontšha dilo ba re ya mo go gona mo Molomo bolela nnete e seng gore ge ke tsamaya mo pateng ba bangwe ba go se ntsebe a ba nyatše mara ba gore tseba ba nyatša lapa la mme jalo ke yona ntwa go ntloša ZB ke sa ba ka founela motho ke tlogele ZB ke tliša ke mathata so ya o ka bolela ka geno le ba ba kae? re bašimane ba bararo le ngwanyana o tee o mongwe ile a tlhokofala mara go tlhokofala ga gage a ke nyake go go tšea ke go tliše mo boeng ka lebaka la gore nna re tseba a robetše ge re ka tla ra re no a se a robala then re tlo ba re sa tsebe gore na re bolela ka eng gone jwale ntho e nna e ke nyakang gore re thušege. Ya ke o bontšha tabeng ngwe e le gore e ntira gore nna ke tle ke botšiše gore ge re ka tla rra se a robala
re tlo ba re sa tse gore mohlomong re reng o boledišwa ke eng seo lebaka ko gore monna gešo gore ke be kaka ke go ke tsamaya le monna o mongwe wa teachera monna o ke ena go nruta gore nna go swanetse gore go le monna o ye maeme then go fitlhile mo e leng gore ke rile ge ke ye maemo ka hwetša gore tše dingwe tša bophelo a di tsamaye gabotse mara motho o ya go yena o latlha tšhelete o go botša gore no dilo tša gago go sasa di tlo tsamaya gabotse mara nto o iske a diega Mapele o leka go ka re go nna wa re mohlomongwe ngwana ba lena go na le mo o ileng wa kwella e ke o ka re ga se ya robala gabotse go ile go ba ka mokgowe mara ra feletša e le gore re nyaka motho a mo robadi alright ke botša gore o robetse jwale ke ka mo e be ke bolela ka yona ke re no a re sken ra itsena kudu ka lebaka la gore yewe a se ye e leng gore mohlomongwe ke kgwekgwe ke nyaka gore re lebelele ge ke šala ke go botšiša ka bana beno ke nyaka gore re lebelele gore ka moka bana ba mamago di-relationship goba tsona dikamano di apala goba go reng no bona ka ge e le gore mohlomongwe tša wo e leng gore wo e be ke latelana le ena ke wa tlhokofetseng then wo wa boraro ke ena wo e leng gore relationship ya gage o ka re e tsamaya gabotse then lo wa mafelelo dilo tša go le ena di sepela gabotse wa mosetsana ka gore mara le ena ke re bjalo o no phela nolla gore no morota a mo tshware gabotse jwang nampile ge re itsena tabaila e ba gore o ka re rena nampile re lwa le mogalabi wa gage o llela go lena fela ge le itsena e ke o ka re le lwa le yena tanki then ke feleditše e le gore ke mmotša gore no wena botša mokgekolo then le bolela le mokgekolo go ditaba tšeo mokgekolo o sa le gona le tate o sa le gona gabotsebotse mo o tlile ka sello sa gago wena kore ke tlile ka dillo ka moka ga di-relationship jaaka le lebaka la lapa lešo le dirang lapa leno ka mokgoleleng ka gona a lenkgatlhe gore le rena nkabe le gore re kgona go bereka ra kgona go batho ba se re nyatše ra kgona go se nyatšege ra re ge re apere mo pateng ra se nyatšege gobane go le motho o tsamaya mo pateng ba re gore a ka thula ke koloi goba ba re o ka re a ka diega ke se sa gore e le dithaka tša mme goba ditšhomi tša mme tše e leng gore a di monyakele dilo tše di botse a le bereki ka geno ka moka moratu wa ka wa tshwara mara tšhelete o ya mo yang ka yona le nna ke a tshwara mara a intuleile tšhelete so le ge re ya re no re di ya di-quotation mo re di yang gona dilo tša gona di no tsamaya di a se diege then kwa se be le nto e leng gore ya diega jwale ke ka mo e leng gore ke tlogele ZB ke tla ke kgopela thušo tate Molomo kgotso tate sebele ga wena o kae o gona a gore nna ge ke fitlha napile gore wena Molomo gape mmago a ntshware gabotse ka lebaka la gore lela gore napile jwale ke kere ya ile gore nna a ke tsebe mo e leng gore go swanetse gore ke eme e tsamaye gabotse ga o šome a tseba taba tša gago di kuša bohloko ntate Molomo and then mokgekolo mme o sa phela sebele ga wena o sa le gona alright gone jwale o hloka thušo ya ka gae o hloka thušo mabapi le tabeng ya mma goba o nyaka re thome ka e ya gago pele kore ntwe ke nyakang ko gore ke nyaka gore le thome ka nna and then le re mola le thomile ka nna then go tle ka gae e be le gore le nna ke tlo go kgona go dula la mokgekolo fase ka mmontšha mabaka gore mme gore se ke ka go botša ditaba ko gore le nna
be ke nyaka go tekwela ditaba o kwa ke nna taba tša gago wa tseba di kwagala gabotse and then ba bang ba ka gae bana ba ka gae o ba laetše o boletše le bona ke be ke sa ba ka ba laela because ke rile ge ke tshwara disentana ka bona gore no ke tlo no dija then go se nento e leng gore ke dirile ka nna then gore e re yona sentana e ke tshwere ke khwele ke tlemo then ke kere thuso then ke kgone go lokologa le nna ntho e leng gore e ntshwenya kudu ke relationship mongaka a ke botšiše o tshwenya ke relationship ka maatla ne mo o tshwenyago ke relationship o ga bjale o bontše gore o na le bana ba babedi o wa ba fepa bana ba a ke kgone go ba fepa ka gore mma bona o nyetswe okay ke bana ba mosadi o teng all right ke moka gone bjale ge re bolela so go na le motho e leng gore mohlomongwe o phela le yena goba nka no bolela pelelong ka re o forana le yena gone jwale kore o no ba gona mara ke ka founu bjalo nka se ke ka itšea ka re no ke yona a senka wa kopana le yena ke no bolela le yena fela ka founu o kopane bjang le yena bjang ke kopane le yena ka di WhatsApp then jwale ya ba gore ke felekele gore ke bona gore dilo tše e leng gore ke a di dira le nna di nkweša bohloko mongaka o tshwenya ke go fela pelo ga gago yes and then e nngwe gape ke go nore o re go dutše le mosadi a ke tsebe gore nna ke e tlhalose bjang o re go dutše le mosadi o mongwe a re no gape molomo gape a swang kgotsofatša o mongwe go dutše le yena o re no molomong kgotsofaditše then ke ile ka no feletša e le gore wola a gore go nna re no molomo a swang kgotsofatša ke yena o e leng gore o ile ka feletša e le gore ke felela ke maatla a gore nako e ka mokana ke mokgatla ke ge ke re ke robalana le batho then gane a bang kgotsofale lena then ya ba gore ke a ema e bile taba e go hlakišang mo kgopolong mara ntate Molomo wa tseba re batho ka bo bona ga ba swane go a leka madi dipopego o mongwe a ka nna a kgotsofatša ke lekako ka leteng o mongwe a ka nna a kgotsofatša ke lekako ka leteng mara le legolo o mongwe a ka nna a kgotsofatša ke makako a magolo a mabedi wa e tseba taba eo ke a e tseba mara e ba e le gore le wena o ba e le gore o releasitše ka pela ke yona ntho e leng gore le wena bothata bo wa bo lemoga mo go wena yes ba gore gore go swantse gore o late ya bobedi then o e tshwarela bothateng then jwale go bitša motho a tloge mo mamone a itla ZP a tla bola e ke tlala then e feleditše e le gore e ntira gore ke eme o na le nako e kae o eme more than 3 years ya le gone re swere bothata wena o ile wa latswa wa boa wa ema mengwaga meraro ya gore ke feletse ke ema ko gore o ile ga ba le o mongwe e leng gore okay ke motho wa motho and then o dula ka ga gage then ya ba gore ke ya go mitana le yena ya ba o e leng gore mohlomong ke tlo sha botutu le yena mara ke motho wa motho bjalo gore le go a feletša gore ka lebaka la ka la go fela pelo ga ka then dilo ke la di a senyega then ya ba yona relationship e leng gore e ntirile gore ke eme ke nyake thuso ka ge e le gore go itšwa o ya go nyaka batho ka ntle ba go botša gore no re tla go kgona ya ka e reka kgogo reka eng then o e reke ntho mara in the way ntho ela e seke ya direga go feta o dumediša motho go sa no swana
ka pela e o e bolelang ya go lokologa ka pela ke ka pela ya nako e kae mohlomong a re lebeletse metsotswana e ka no ba 15 seconds e ka no ba 30 seconds e ka no ba motsotso go ba metsotso e mebedi no a kere gore nka se ka e tlhalosa ka dinako e no ba go no re ge o setse wena o lokologile gore no o gona mo o e papetse then e ba gore e feletša e le gore wena o releasa ka pela then ke bolediša tabene ntatemolom ke ile ka ba le monno mongwe wa borena o e leng gore o lla ka bothata bja go swana le bong yena o re o be a re ga a thoma a kokota moroka ga a thoma a kokota a beeletša tšea di beeletšang o a lokologa no nna gabedi gona ke ba e le gore ke a kgotla mara ka le la boraro leki nampile e be gore ke a release ya ke se e leng gore se swanetse go ka kwešišagala a se go tenyenyefatša mogolo ake a se go tenyenyefatša a se wena o le tee o leng ka gare ga bothata bo swanang le bo kwa nna go ba kgolo fela nna ge ke go botse ke re go bolela so o lokolola le o mongwe wa leng ka gae o a be go a tšhaba go bolela ka bothata bo re bolelang ka bona letšatšing la lekgono profesho o gona o tlo le hlakodiša ke ntwe ke itletseng papa ntate Molomo wa kwala ga ke sware so digwara di a lokišwa o bolela nnete gore o ne bothata bo bogolo kudu mabapi le taba di relationship ntate Molomo wa bona lentso la ge mosadi a re Molomo a go nkgotsofatše le santse le bue ka morago le be le solution thank you mogala ba ka nkgotsofatše ke rata ge o ka ria so mo gongwe nka kgotsofala thank you re ba padišane pele ya e ska no ba lentso la gore ga ke kgotsofale and then la fela ka ga ke kgotsofale ga ebe gore ga ke kgotsofale a re eme go ba ebe gore ga re kgotsofale mohlare wa panana wa mmakatša le kgono ko monnyane goba ko mogolo goba o eme madulong ka mokgo ko o nyakang ka gona tabeng ya go releasa ka pela a se bothata re tlo go thuša monna o mollo mongwe gantše a gola o itemogela mathata mabapi le tabeng ya erection tabeng ya go releasa ka pela mola le mola o kere ba gahlana le mathata ga se wena o nnoši ene ke ya go netefaletša gore mathata mohuto o ke a re gahlana le ona o hloka mosadi ke nnete o e leng gore o tlo ba gona ka lebaka la gore tše ke tlong go go fa tšona ge o ka dinwa le kgono ebile di nyaka gore o ye digware le lekgono santse re thome ka go lokiša wena re tloše taba ya go fela pelo re tloše taba ya lešata re tloše taba ya mokgwa wa dipalabalo and then re lokiše taba ya legoga ka gae legoga nke le kgahle kgoro mosadi ga a tsoge ka difela a suela a ekwa gore ke letše ke ne le ntate Molomo thank you mmereko o nyaka wa mohutamang ntate Molomo ga botse ke be ke sa tlhoke sa nyaka go bereka motho o bo o rata go tepereka e be ke nyaka go tepereka o rata go tepereka ka mokgwa wa mohutamang ka mokgwa wa go tsentšha dithaele tša fase ka ge e le gore ke a di bona o ne bokgoni ba go tsentšha dithaele thank you mongaka ke kakanyo e botse kudu e no nyaka ge re bula dilo ge batho ba go bitša ba tle ba kgone go bona gore ntate Molomo o na le bogwari bo bokaone mabapi le tabeng ya go tsentšha dithaele ke yona ntwe ya and then la mafelelo ka ge o re o ne 3 years o sa tlo sa ya mola tabeng ya legoga e be e le ge o gahlana le yena mosadi o reng le kgolle o nyetše malapeng a batho a kere wo we re kgaogane all right then yena ba malapeng a batho yo mmagobana bjalo ge ke ntše ke tsamaya ke ya mebolong then ke kopana le o mongwe then
ya ba gore nna le yena re a thušana ka mokgwa re thušanang ya ba gore a re go nna re no ntate molong a boa ye ke itletse moae gona then ya ba gore ke kry-a yo mongwe gape o e leng gore o dula ka metseng ya batho wo a dulang ka metseng ya batho ke be ke tloga ga madiša ke ya gona moo then yena lla ka gore no gape jwale o ka re wena tšeo di tletse mmoki a isa le jaaka ka gore nna ke nyaka itee ke robale then taba gore ke tle ke die jwalo le jwalo a ke itlo mpalela empele ntate Molomo mo bo kgone go ya o botlo go tipušeletše o botlo go boela go ya gannyane ke be ke kgona go ya gannyane okay ka gore be ke kgona gore ge ke mmapadiša raloke re be re die ka mokgolo le be le tipušeletše a ba go swantse gore o tipušeletše wa gana mara wena bo eme go loka gore o ka tipušeletše ke nyako boditšha ka bothata bo e leng gore mohlomong o ka bone le bjona bo o bontšhang gore o kokota gabedi fela ke moka wa lokologo ke bothata bo o tlogileng le bjona kwa morago goba mohlomong o itemogetše jona ge o ntše o gola ke ditemogetše gona jwale ka ge e le gore ke le botša gore ke gotše ka gae go direga bjang and then ya ba gore mogalabe kore ntho e leng gore e nkweša bohloko kudu kore ke go baditše ke mogalabe ka mogopolong a ke gana a ke re mola bonnyaneng bo bapala le ba o bapalang le bona tanki mongaka mohlomong o bo le seraga mabje o tlogo kgone o tepona o tšea metsotso e 5 godimo ga motho a kere tšeo ka gore ke tša kgaleng ka se di gopole o ka se di gopole a ke botšiše se sengwe ga seng ka mo bophelong bja gago wa dikgwetša go na le dingaka mola prof na tsa ditsebe a o ya polokwane mola go na le dingaka mola a mo go bitša go motho ke ile ka feletša ke šomiša ntongwe ba e bitša gore ke ke be ke sa ya gona mo ke nyako tsa gore ga senka wa berekiša dilo tša mohuto o mohlomong o kudu moragonyana a sanka ke di šomiša mara go ile ge wo wa go mpotša tše ya mpotšang tšona then ke re ke nyaka go di šomiša di ampalela ka gore e be le no ba gona mara di samperekele ka gore ge ke enwele e be e santere le selo e be go sa no swana o utswa reka šikwa ya fetša ka go reka e nngwe ba e bitša gore ke re se ka rapa re di bitša ka maina okay ke fo o bitša yona eo ba reng ke šikwane ke sa etsebe mara o bona ba go bitša ba go sebela prof go ne nngwe ya skupu ya ya di ngwana ka mo chemis so ke feletša ke le gore ke šomiša yona mara le yona ya mpalela ka lebaka la gore ke sa tsebe gore nna ke dingwe tša dipsio tšaka ke tsona tša gore no a di kgone go šomišiwa goba nna ke a di gatelela ge ke šomiša ntwena nna ntho ke e ratang ka wena kgoši yaka ke e lebogang ke taba ya go tikuka go tšwelela kgole ZB wa re Sekhukhune FM ke a setheletša prof moremo o phela le ka mo ke a molata ntle le gore ke go tsene gane go ne mokgekolo mongwe o boletše a bolela ga bohloko ge e be ke motheleditše e be ke kgwathega bothata ba ka ke gore ke kgwathega ka pela ge motho ge a bolela wa nkgwatha then go a ba le o mongwe wa after mokgekolo e ba a tsene wa go se kgone go bolela ga botse so then mokgekolo ke yena go ntira gore ke ye mošomong wa matsogo ke nyake tšhelete ke tle ke ane se ke ka founela motho ke tle Dr. Moremi le yena a makale nna ke lemo ge e le gore wa a ntšikiše ke lemo ka gore ke be ke sa nyake go bea ntho e leng gore e tlo mpalela ya gore ke bee appointment mola e le gore nna ke bone gore tšhelete ke itshwereng e tla mphitlhiša then ke ka mo e leng gore ke tlile mo o tlile ka tlakanya ka thušo gore nna ke robala kae
polelo ka ke a gore ke robala ka mo sekhukhung then nna saka ke go no gopela thuso fela ke tlo go thuša ntate molomo thušo yona ke swanetše ke go fe yona ntate Moroka a ke thuše mogala boa gešo go kotsi nako nngwe go hlagola mašimo a sego a gago o swanetše go ba le mašimo a gage a se ka hlwa sa tikutswa ka mašimong a batho ka lebaka la re ka mašimong a batho o ka se tsebe se banna ba se rile mola go basadi ba bona o ka re wa tikutswa gante wa te gobatša ntate Molomo ke tlo go thuša ke nyaka go bona o e ba lelapa la gago bana ba gago ba mathomo ba malapeng a batho la gago lapa le tlo wa geganeng se ke se kgopelang le balela mogalabe tatago kgone go tswela pele se ke wa gola ka dikgopi tša gage wa kry-a di go bušetša mahlatse ya gago morago re bone gore re ka bereka jwang gobane re a bona gore go kgopišitše ga kakang batheeletše ke ne nneta gore ba theeleditše botate ge re betha basadi ba rena taba ye go batša bana ba rena mo e leng gore rena ga re lemoge ene bana ba rena ke bona ba go balang jwale mogala boa gešo go betše o tukukile go tloga lefaseng la Zebediela o tlile ka mo o tlo nyaka thušo o rata go bona dilo tša gage di loka le yena a swana le batho ba bangwe o swanetše a swane le batho ba bangwe ka ge e le gore o tlogile gae a nyaka maele a makaone kudu mosadi o e leng gore o bolela ka yena gore ga o kgotsofale basadi ba bantši re a tseba gore ga le kgotsofale mara fela e bang le tharollo ya ditaba ka lebaka la gore motšhaba pula o tšhabela matlorotlorong o tla re o tšhabela molomo wa go gahlana le mo e leng gore go tloga go timile mabone tsho wa kry-a ile gore o no berekela go no tsama o tsena ka mo o etswa o tsena ka mo o etswa e tukišetše le wena dilo tša gago di kgone go loka di swane le ba bangwe ke nagana gore problem ya ntate Molomo ntate Morota e ya lokišega ka lebaka la re o šetše a lefa problem ya thobalano a se bothata thobalano e nyaka ditaelo bothata bo bogolo mo maphelong a rena re gahlana le batho ba e leng gore re no fela re sa lemoge gore go tsena ka moetšo o tsena ka moetšo o tsena ka moetšo feleletša o kry-a moleko o e leng gore go dira gore le go sasa gore o kenya go thaba ka gae go pale ntate Molomo mabapi le tabeng ya lapa la batswadi ba gago o ka ba nyakela thušo ya mohuta mang ge re šetše mo gongwe re feditše ka wena ka gore wena o kry-e thušo kore ke no nyaka fela go no re go be le kwano ka gae kwano ya mosadi le mogalabe a gage le bana e seng gore tšatši le leng go kwele ka lebetlelo then e be gore wena nampile o bolela tše o di bolelang nampile ge re bolela nampile re ba phošo e ba gore no bana ba ke ba godišitše ba ntelela ene nto nngwe ya go nkgopiša kudu ka yena ke gore o tlile ga ya re yena a go lepheng and then mokgekolo ga ya mo e leng gore go lokišiwa tša diphei e ba gore no mogalabe gape wa gola ene o thomile nenneng go gola mara yena go gana nang gore nna ke gole then go a fitlha mo e leng gore nna ke ya motšea o mpontšha gore no go ne karata go ne disentana di a tsena e ba gore no ke ngwadišitše ge ke tloga Pretoria then ke re no ngwadišitše mara tšhelete a gona a etšwe papa jwale ke be ke kgopela karata then a re fa karata e la re ile ge ke ya lekgaetšedi re ya go itšheka ra kry-e le gore ke kgalantše a gola mara yena gore a gole then ke dilo tše e leng gore gantši ke feletša e le gore kore a ke tsebe gore na be ba re tlišetša go no re tla iša ka mokgona re re mola re le ba baka a re botse gore yena a go lepheng mokgekolo mola e le gore yena ke kgalantše a re go di iša inoše yena a se gona
mara se gore go bolela ka yena ke gore ke mohlweile ke gore ke kwa bohloko dilo tse e leng gore di rile tsone. Prof o boletse ka taba ya tebalelo. Go na le mo reng ka o dutse o le teng wa nagana gore le wena ke wena motho o na le diphoso tša gago goba mohlomongwe e no ba tabele go nore ke kwela bohloko. Ke ne malome o e leng gore ke fela ke bolela le yena gore no motlogolo dilo tša papago ke tša papago le wena o tlo ba monna. Mara ge ke ntse ke ba monna ke nagana ka mogalabi tša didiang monna gešo a go kgonege gore o se kwa nagana. O neme gore mekae? Ke ne 38. Na le 38. O sale o monnyane kudu gore ka ikhwetse le gore o gobala ka mokgwa o go betšeng ka gona. Ba tseba ke kwa lentswe la gore a go kgonege gore a se ka nagana go ra gore go na le nto nngwe e riegang ka gae ene nto ga e fetse go riega e riega le ge kgalemiwa eno riega gore taba yona eo ya mogalabi ya gore go njwale kry le gore a bolele le mogekolo ga botse then go sa bolele le bana ga botse then nna ge ke fitlha ba mpotša nabile ge ke ya go yena o re no le nna ba ntshware ga botse. Wa tswa re ke duma eng ne? Ke duma gore mohlomongwe ke re no e tšea fang gore re ka geno go na le ditabatabana tše di no go direga magareng ga lena a kere gore ditabatabana tše e leng gore di gona ke tša gore lapa la gešo gore a ke kgone go tseba gore nna a se latia goba ke go nore dithaka tša mme di no nyaka go no bona mme a tlaišegana ka lebaka la gore go njwale ge mokgekolo ga go belega o go belegela gore o mmerekele e seng gore wena o no tla o no ba setholwana mo pateng. go na le mo o ileng wa tšea bana beno wa tšea batswadi ba gago wa ba beya fase la bolela mohlomong ka bothata bo ile gore bo ka bo go tshwenya? Mongaka ke na le gore ke bolele mara ke fela pelo ke bothata ba a ke kwešiše go na le mo o kileng wa e dira taba o ka no ba o bolela mara na o kile wa re tšea wa re beya fase bjale ka motho o mogolo wa re bona man morota ye moremi a ke rate ka mokgwa le boledišanang. Okay polelo wa ka ke ile ka e dira so ka lebaka la gore nna ke be ke sa nyake go bolela le tate go bontšha gore ke re no tša mogaleng gore le tšatši le lengwe rangwane le ragadi ba le gona ka ba botša ka taba ya mogalabi a re go dikgaitšedi tša gage le ngwana gago a re no ge ke gola ke a te kgolela tšhelete we ke yaka then ya ba gore nna pile mathata mo bophelong le mosadi o profa ka go thuša wa mo hwetša ne ge wena o ka se be le kgopolo go tia wa ipotša gore nna ke tlo lokiša mo go senyegileng goba ke tlo lokiša mo go thatafang dilo tša gago di ka no feletša di sa bega botse. Ke bolediša kudu ke gore ba bang a ra fiwa polelo e kaone ka moganong re ka go botša le ntšu le lengwe no wa robala ke nnete o nkwa gabotse so go hlokagala gore ka nako nngwe o tie o eme senna o ipotša gore di ntebane tšekwe ke nna yo a swanetšeng go ka diloki o no dula fase le yena wa mmontšha tšela le tšela o ka kgona dula fase la bontšhana tšela le tšela goreng ke lebeletše wena leetong la bophelo na wa ga bokamoso bo bjang godimo gaka a se go moroga ke go bolele le yena motswadi ya gago šo mmago ne ge le dira bjalo le re ngwana yo wa ngwanenyana a lebane bjang le mogatšago a phele bjang le yena nna ke sware mosadi ya ka bjang ga botsebotse. mogala bola o bolela mantšu a mangwe a gore le bana ba ka ene nna a ke tlo kgalema ke le yena bothata ke gore ke no ba ile gore ke tšhaba gore na mo a tswang gona na e ba e na le mosadi na ke tšhaba go e bolela tabe ka gore mogekolo o bolela gore no monamolo
mogala bo o nyaka go boela morago ene mola ile gore o tlile mo ga ya bashwa ka re go mogekolo ka re no mogekolo a re tlogele tšela e ba re di a tsona re mothuše a thušega go njwale ga a thušegile gore no nna ke nyaka go ya go lokiša dilo Pitori then ke ile ge ke dula fase le yena ka re no dipampiri go ne mo e leng gore di a lokišiwa o nkwele a ke tsebe gore na ga bolela le mosadi ya gage na ba bolela ba reng o sa bolela gape ka gore nna ke nyaka go ya Gauteng goba o bolela ka lelefe ke ke e leng gore sa le ke di fetša gona mopa ntate Molomo godimo ga pay ya tate ya e golang bo rata gore a ka dira eng ka yona ka gare ga lapa ntwe nna e ke kgopelang ka pay ya gage gore a supporte lapa la gage a fela le botša mantša gore le godile nke le lena le tepone a buleile and then ga a gotše a re ke bopi wa breka mara ke re vale o feletša e le gore go ne tše dingwe tše e leng gore ka ga e le ya di tlhoka then yena o nyaka go tshwara tšhelete a ke re go njwa le go nyetse mosadi go swanetse gore tšhelete ya gago le yena tšhelete ke ya gaga ke gane ke mogalane mara go swanetse gore yena a re ga e tswa go bua a re no mogatša ke buile tšhelete a ka šio a re die jwalo okay go njwa le go reka maupi a reka tše a di rekang then ge di ya go fela mogekolo ke yena o e leng gore jwale o tšea maikarabelo ka motseng o e leng gore ke ga Molomo a se ga ngwana mamma ke ga Molomo mo e leng gore yena ke yena go swanetse gore a tšee maikarabelo jwale ka tate jwale ka papa bjalo ke kore ke tšhaba gore ke tle ke bontšhe o ka re ke a motelela o gobetše man o gobetše mongaka goba ngwana mathomo go boima ka gore ge ba sega mmago ba sega ka wena ka gore ke ile ka re ke tsena ka ga ya mpotša re batho ba ile ba rogana ba re no o setlela o ka re o mammang wa ga Molomo ene ba bala nna bjalo so vale ka ge o le ngwana mathomo mogala bo go ya teng le yena le no ba le bolela le sa omanye le enwa tia forogo o le ka go no molemoša mara tate Molomo mane go ne le phošo nngwe jwale ka ge ke le morwago wa mathomo mane o ka re ke a e bona go ka ba buang ge re ka phela so o reng yena ga o bolela le yena ka tsela eo o tlo go dumela a se be le taba le wena a go dumela a go botša gore no morwa ke kwele o ya go nwa lebetlelo a re molano le lebetlelo napile ditaba tšela di a thoma ke bale ba go ntšha sekgopi ge ba nwele and then ge go e ba diphoso go sa ba blame jwalo napile a re a nna gape le ge e ba re raka ka gae e ba re raka ka yona e bjalo ka ge e le gore mogekolo a kgona go ya mo e leng gore ke family ya gago re ya re robala gona pele go na le mo mogala bo a bego a le raka ka gae kore ke ela ya go nno re mogekolo a tšhabe ka lebaka la gore a ke re a nyake golwa ke taba ya gone jwale ga tšo bua borwa a be a e fokola kore ke bolela dilo tša morago yes ga gone jwale ga e tswa go bua o no ba le yona eo ya mašata wena o wano wena nna ke go se motho a bjala o wano wena a ke yeah okay mo sanweng o gona na eng ka papago gore go gola nona e no ba go no re mohlomongwe e ka no ba ile gore tše dingwe tša gage di ile di a mosenya le yena
ke dingantše a phela ke re ge o le monna o phela go gongwe go ba le mo e leng gore wena o bona e le gore mo ka gore ke phela gona then go ka ba le mogotsi wa ka then mogotsi o la a di a over tša bogotsi then ya ba gore yena ga a fitlha ka gae o fitlha ka gae a tlhakatlhakana taba yeo o kile wa e lemoga goba ke taba e go tlelang gone bjale ge ke go botšhepotšhio ke kgale ke ntse ke e lemoga ka gore ke feletse ke tla ke eno mongaka ke dilo tše dintšhi and then ke bontšhitše ka batho ba babedi mokgekolo wa mafelelo after ba ba maloba go bile le mokgekolo mongwe a go bolela o ka re o bolela ka mogolo a re o gama ke nto mokgekolo la ke yena motho wa go ntia gore ke ye matogwaneng ke motho wa go lesa mmereko then ka ipotsa gore ka tšhelete ge ke gola ka la bohlano mantaga o tlo fitlha ke na le 50 rand ka kgona go tla keng then ke yena motho e leng gore o ntlišitše mo ene le go nyaka thušo ka ge e le gore go ntse o tlhetla batho ba nyaka tšhelete then tšhelete wa e ntšha mara gwa sebe le ntho e botse e leng gore wa e bona ke kwele o bolela gore tate o nyako tsamaya boele magweng ke nnete ene o kwala gore o rata tatao fela o tlaba ke tša di dirang o makatša ke tša di dirang go morata ke morata ka gore ke ena ntlišitše ka gore ge ba bolela bona barathu ba ka ba re no wena monna o dia ko gore o emeletša papa e le lebaka la gore ke ba botša ga botse gore no dilo tše e ba di dira banna ba gešo a re di liseng re tšweleng pele ka gore rena ka borena re tlo berekela go no bolela ka yona then ralwa na go thušang ke swanetše ke go thuše fela papa go le yena o swanetše go tseba gore ge o le monna wa lapa o swanetše o tsebe gore a wa swanela go ntšha ditaba tša lapa la gago ge wena o nwele go ne banna ba bangwe ba tšhaba basadi ba tšhaba bana ba bona ge ba swantše ba ntšhe ditaba ba ya go nwa pele ba tle ba bue ba re ke jwala a se yona eo monna wa go bolela ditaba ga a nwele go kaone a khumola a roba le gobane o kgoši tene go sasa mola tsoga e be gona a bolelang jwala ga ba boriela gore wena o tšhabang go bolela le mosadi ka gae o ye go bona o tlo bua o roge mosadi o sasa o tlo blame bona a ba boriela go tla go blameiwa ba borietše go e thabiša ge o thabile o no thabe o fetša o robale jwale ye mogala ba e dirang re ka se re sene šebo wena wa ya gona wa tla wa bua wa tla wa romanya re tlo go tima dijo ka gae ka lebaka la re o tšwa go ja tše e leng gore wena di kgonne go go khuriša and then ge di go khuriša di bakela rena bothata ba re se ke ra robala a re tšee megala ntate morota re kwe ba le bona re ba ka thuša mogala boa gešo jwang ka maele ge e le ditaelo tše ka moka tše nna ke tlo bona gore ke ba thuša jwang re bone re ka bereka jwang ke bona o mongwe šo ena šetša tsene ka mo alright Good FM dumela a ya teng a ba re gona mosadi ya ra gore ngwana gore na walla ngwana rona walla o la ka go hlakiša ke bontate ka gare ga malapa o motameditše joko moeletše o motameditše bojoko jale na re kgopela re so yena o swantse gore a kry thušo go tswa go lena ka mokgwa le bolelang ka gona ene le gape keng le motswadi le gona a hlomphe le motswadi ya gago ke motswadi ya kena ka re motswadi kena ene gore le tlo mo thuša e tele kgone go mo thuša le tseba gore yena go hlompha batswadi ka gare ga lapa
ene se segolo ene le jwala bontata wa bona jwala bile a tsare ke jwala a se jwala mme ora ro o ne mogotsi o mongwe wa gago batho o ne mogotsi o mongwe wa gago ga a mele ke ka selo wa mo senyetsa ke ora re swana le la gore le ke go itia mosadi ya ka le gone le tshi o la itia mosemela ela go batla mosadi ya gago a ke tsona la nkushishana batsadi ba o kwela gabotse a re kwe ba bang thank you all right 071 333 225 re go topelo ena re go nometse lefoufo le SKFM re botse re le mamma kae o ka eletša molli wa rena wa reng wena bele ka motheletši ya nke ba mo fe maele mogala bo wa gesho o tloganya ka thušo e kgolo kudu šiba bona ka mo thobela Squid FM age le moye mhlompeng re gone le kae age thobela kere monna o nkgwathile ka re ke motho ke mo tsebang re dula plekete kere bothata ba ke motho mongwe o mo right kudu mthako ka le mara o ne pelo nyane le kere o tla thušega Mr. Mlomo ke tomatsana mo zeti amadisha wa ntseba my brother o tlo thušega se kwa fela pele wa mo kwa kere ya go kwele tlhometsana thobela ke re lebogile ntate tlhometsana ya o tlo thušega Molomo le rena re rialo go bohlokwa kudu gore batho ba re botse gore mogala bo ke motho wa ga botse kudu thobela ka SK arlo ke ndade Moremi ndade Mrota le molli wa rena ka kgashong thobela ya bushega bana ba khoshi ha go thoma ka go reta ndade Moremi jalo ka motswadi ya rena thobela ya go phethagata thomo re modimo go godisha mogala ka besho thobela ka ke re go molli wa rena ke re thušo ra mo go wa enyaka ka nnete o tlo e hwetša jalo ka ge re kwa ka mehla batho ba hwetša thušo mara ya mathomo e swantse gore e be ena a di correcta go ba di tukišago ka lebaka la gore ke topile dintlha tse pedi tse tharo mo go yena tse di mpontšhang gore di nyaka self introspection mo go yena ntlha e nngwe ke ya gore o fela pelo o fela pelo e ka no ba ile meleko e ka no be se meleko mara e nya gore yena ka go yena a go te cancela pele ya ene ya bobedi ke ya gore ke a kwa gore o ka re ga tshabe go no tsena la monna wa ka mo ka go kwa ba bolela ka ona ke re le ka go agana le go ile jang be ke go ma ke tsore ke mo kula ga botse gore o ba bolela gore motho a dula le ena o shete hanyetsi go ba o mo khweditse a nyetswe na go ba dula le motho le gore o nyetswe ge le gore go bualo ke nyaka go no mo sola gore ebile ke ipatile le polele la bontate Moremi ba e bolelang gore go tsena malapa batho go kotsi ka rauti gore beng ba malapa go banna ba rile le nna ke dialo ke re a e hlokomele tabe jalo ka ye go tswaga jalo ke moka gore a tla kgone go complya go latela ditalo tse bo ntate Moremi ba tswa go mo fa tsona a ke a tseba ebile ke a dumela gore ke mo fa thuso thobela no a ke a leboga ke makola ka mashabela ke go lebogile kudu all right go 98.7 Squid FM dumela thobela mhlompeng tata go ba fedile aga before Mandela Day Mr. Moremi la bolela mantlo mang are ke ka Mandela Day ke tlo tia Mr. Mrota ka surprise engwe go la ka ku balo sorry tswela pele are go na le se ke tlo go tia go Mr. Mrota ka sona ka Mandela Day ka re ke tla tla go berekela setšhaba bwalo ke nyako tseba go Mr. Moremi gore seo se kile sa direga go ba se nka se direga na a ke go botse ditaba tata go ba fedile Mrota o nyaka motšhini o mongwe na jwale motšhini o swantse re o ode
mara wona o wa go goroga ga moruta thuile maloba go ka mmutšiša moruta ke be ke sa mmutšiša ka ona ke tsore ke eng motšhino la moruta braille no touch apex ya wa go kwa motšhino o nyakang ke a mo kwa Mr. Moremi ya ke tlilo mo rekela ona ke gare ke lokišana le ona ke nneta gore ba tlo o tliša e segale ke nyaka gore ge ke ya ga moruta ke ye ke swere motšhinowe moruta o nyakang ke nyaka gore o moruta a tla re thuše ka bana ba gabo rena ba ba phelang ka bogolofadi ba go se bone and then a ba bontšhe bohlale ba go šomiša motšhinowe le bona ba tle ba kgone go rutega Thank you, Mr. Moremi. Thobela. Thank you. Oh, no, wala dile Moremi. Yeah. Ke tota go ba fedile. Tota go ba fedile ka sepha. Ya wa re thega mogala bo phela re theeleditše. Kaku. Ya na kwa rena go šetšeng yane mollo wa mafello tsena. Tamang tlokwa. Age. Modimo wa banna ke nna ke fatsene makwana. SS. Tlokwa awi banna SS e mokhathile andusha kingwa ya wi banna ntate moruta re šaletše ke metsotso e meraro go metsotso e meraro ye ga ke tšee sebaka se ke leboge ntate molomo le balli ba bangwe ba ba ile go ba tsena ba le ka go fa mogalabu wa ga borena maele ba theeletše ba SK ke le hlompha kudu ebile ke la rata kudu modimo wa lešoko nkare ga šokela ba bangwe a tsene ka malapeng a gabo lena ga a šegofatša ba bangwe le lena nke a tsene a le šegofatše go sasa ke tlilo ba ke bereka ka mo ke tlilo thuša batho ba ba tlong go tla ka fa ke kgopela gore le tsogele mforogo magagešo le founeleng difounu tšela ke le boditšeng tšona tša ntate malefo le mmamoremi ke tlo le biletša tšona gape ba ba ya nokeng ba re botše sa le nako re tsebe gore re organisa ditransporto tša rena jwang re ne batho ba bakae ba go ya nokeng re kgone go bona gore re ka thušana le lena jwang tša ntate molomo ke tlo mo thuša le go organisa mokgwa wa social worker e leng gore ka kgona go bereka le yena nke mo thuše because ke bona gore o need a counseling ke bona gore o hloka thušo e kgolo kudu ka lehlakoreng la rena le ka lehlakoreng la ka gae go swanetše go ba le khutšo a se ka phela ka mokgwa wa tlakatlakano tše e lego gore wa dinyaka gore di loke tša mokgwa wa di-relationship ke tlo leka go ka mo thuša ka tšona batheeletše ba SKFM letlakaleng la rena o no re DR Moremi wa fetša wa re followa page ya rena o tlo e bona ka go ba le di-life se dumele ge motho ga ka re ke Moremi a re nromele tšhelete ko go hlahlofe wa mo romela e tlhokomeleng magagešo go ne le batho ba bangwe ba kgatla ke ge ba le kwiša bohloko ka lebaka la gore batho ba gabo rena ba sokotše kudu ge ba ekwa ba re ke Moremi ba tlo no thoma ba re ya re feng tšhelete batho ba ba fa weekend ye ka mokibelo re tla be re bina lefaseng la mpheleng re goroša magolo rina koša ya rena e tla be e le fao ke phekolo ya meropa go nyaka ngaka Moremi founela 071 398 1508 re ka di bušeletša 071 398 398 yeah 1508 or o ka founela 072 133 67 61 61 re ka di bušeletša 072 133 67 61 a ke leboge nako e ntate moruta o mphile go yona ke leboge ba theeletše ka moka ke leboge ka kua Facebook ba ba go berekiša di-data modimo wa lešegofatše ke lebogile kudu ntate moruta ka go rialo moroka wa šuta o re ga e be boroko re lebogile thank you batheletši ba SKFM go tšwa go nna Ishmael kwa moruta ke re ithata o ratelwa le mo gaufi le wena a re tšweleng pele go tšwa manne go manga 90.7 meretse gore ga lefiega a go lena le nna re bora kopana gape ka moswane go tlogela senyane go tlogela lesomepedi gare gampa ya bošego pai wa latela wa local